Okay je, Alhamdulillah. I think ralat memang ralat. I sedih lebih kepada Althea because I think every week she give her best. Dia mungkin lain sikit kategori dengan orang lain. Mungkin ni bukan tempat dia untuk orang menerima kelainan macam apa yang dia bawa mungkin. Dan untuk minggu ni dia pun pula bawa lagu berantu tu. And I think she did her best. So kalau kata dia keluar pun saya sangat bangga dengan dia, sangat rasa tabik sebab dia did so well, lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Dia punya confidence, dia punya preparation, I think itulah pertandingan kan, ada kalah, ada menang, ada keluar. So kita terima lah, kita dah biasa dah kan benda-benda macam ni. Mesti ada lah penyingkiran tu kan, sooner or later gitu kan. So Alhamdulillah, it's okay, it's fine. Walaupun dia sedih sangat. I rasa macam disappointed sebab I keluar so early when I didn't want to. I thought minggu 4 kita keluar. This feels too soon for me lah. But yeah, I did what I could lah. Mungkin sedih nak tinggal kawan-kawan juga ke? Yeah, I tak boleh perform atas stage anymore. Pentas besar, ingat borak dengan kawan-kawan TTMM. I'm gonna miss them. You can always see them again. Saya rasa dia telah pun menebus saya sebab performance dia jauh lebih baik daripada saya. I think she redeemed mami dia, sama ada tak kisahlah apa juga keputusan dia. So nak kata dia redeem ke tak, dia dah redeem. Cuma mungkin tidak untuk the judges, mungkin rasa ada kekurangan dalam persembahan dia. Tapi untuk saya personally, even ramai juga orang yang DM ke apa ke, dia orang rasa okay, she did it kan, dia perform yang habis baik, which I think itu yang paling penting. Keputusan tak kisah, yang penting you're ready mommy, thank you so much. Thank you so much for doing it for me kan. Tana, ada macam rasa silap percaturan ke, pemilihan lagu ke, ada rasa tak juga, tak ralat dengan pemilihan lagu sebab kita memang mengikut tema lagu yang membawa kenangan kepada manager. Lagu apa lagi yang tak kenangan kepada manager dia? Takkan nama lagu sebab itu dah buat kan masa VC kan. So it's okay. It's a reality program punya game. So kita faham, kita move forward je insyaAllah.